Tekereza ishusho y'umwana muto wiruka mu mihanda yuzuye umukungugu i Cabo Delgado. Uyu mwana ntarimo gungusa kurwa amasasu cyangwa inkota z'abaterabwoba baciye imitwe ababyeyi be, ahubwo ariruka asanganira ishuri, aseka yizeye ejo hazaza. Uwo mwana ni ishusho nzima y'iby'ingabo z'u Rwanda zagezeho kuva zihageze. Ariko se wari uzi ko ubutwaye n'amaraso y'abana b'u Rwanda bimeneka kugira ngo umwana nk'uwo abeho mu mahoro, bihemberwa uburyarya, ibihano bidafite ishingiro ndetse no gushidikanya kw'amahanga? Iyi ni inkuru ivuga ku ntare z'u Rwanda zagariwe ubuzima aho urupfu rwari rwarigaruriye, n'impamvu u Rwanda ruri kubwira amahanga ruti niba ibyo dukora bitabashimishije mureke dutahe. Kugira ngo twumve neza agaciro k'ibiri ku uyu munsi muri uku kwezi kwa Werurwe 2026, tugomba gusubira inyuma gato kugeza mu mwaka wa 2021. Intara ya Cabo Delgado iherereye mu majyaruguru ya Mozambique yari yarahindutse ikuzimu ku isi. Umutwe w'iterabwoba wa Ansar al-Sunna wari warayogoje ku gace, uca imitwe abaturage b'inzirakarengane, utwika imidugudu ndetse utuma ishoramari rya miliyaridi nyinshi z'amadolari ry'ikigo Total Energy cy'Abafaransa rihagarara burundu. Ingabo za Mozambique zari zazengerejwe, abaturage barenga miliyoni barahungishijwe ibyabo n'amahanga arebera. Muri icyo gihe cy'amage, leta ya Mozambique yatabaje amahanga. Benshi baravuze ariko ntibagira icyo bakora. Nibwo u Rwanda rwumva neza agaciro k'ubuzima n'ingaruka z'iterabwoba bitewe n'amateka yarwo bwite, rwahisemo kwitaba iyo ntabaza binyuze mu masezerano y'ibihugu byombi yo muri Nyakanga 2021. U Rwanda rwohereje ingabo n'abapolisi muri Cabo Delgado. Ibyakurikiyeho byabaye nko kurota. Mu gihe gito cyane kitageze no ku mezi 3, ibirindiro bikomeye by'abaterabwoba byarasenywe. Imijyi minini nka Mocimboa da Praia yari yarigaruriwe n'inyeshyamba irabohorwa. Ubu hashize imyaka hafi 5. Abaturage baracyuwe, ibikorwa by'ubucuruzi n'ishoramari byarasubukuwe, ndetse isura y'intara yarahindutse cyane. Aha niho u Rwanda rweretse isi ko umutekano wa Afurika ushobora gucungwa n'abanyafurika ubwabo. Ariko se mu gihe u Rwanda rwitangaga gutya, amahanga yo yarahagaze. Aha niho uburyarya bwa politike mpuzamahanga buzira. Kugarura amahoro birahenda, kubungabunga umutekano mu gihugu cy'amahanga utanga ibikoresho, ibiribwa, ubuvuzi n'ibindi ku ngabo zawo bisaba amikoro ahanitse cyane. Leta y'u Rwanda yikoreye umutwaro ku bitugu byayo. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi urebye akazi k'indashyikirwa kakozwe n'ingabo z'u Rwanda wemeye gutanga inkunga. Bloomberg iherutse gutangaza ko uyu muryango utanga miliyoni 20 z'amayero. Iyi nkuru ivugwa cyane mu itangazamakuru mpuzamahanga nk'aho ari ibeshaho ubutumwa, nyamara ukuri gusharira nk'uko amakuru mashya yizewe bigaragaza nuko izi ntontorano z'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ziri munsi ya 10% y'ikiguzi nyakuri u Rwanda rutanga muri Mozambique. Miliyoni 20 z'amayero ni nko gutanga igitonyanga cy'amazi mu nyanja ugereranyije n'ibyo leta y'u Rwanda yitangira buri munsi. Ikibabaje kurusha ibindi, mu gihe u Rwanda rwitangira umutekano w'akarere, rwakomeje kotswa igitutu no gufatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byitwaje ibirego bidafite ishingiro muri Kongo. Ibi byatumye u Rwanda ruzamura ijwi, rwibutsa amahanga ko rudashobora gukomeza kumena amaraso no gutanga umutungo warwo mu gihe rudahabwa inkunga irambye, ahubwo rukagororerwa ibihano aho guhabwa agaciro. U Rwanda rwateguje ko ruzakura ingabo zarwo muri Cabo Delgado niba uburyarya budahagaze. Ibitangaje ubu, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ubona neza ko udashobora gutakaza u Rwanda muri Mozambique. Barabizi ko ingabo z'u Rwanda zitashye, Cabo Delgado yasubira mu maboko y'abaterabwoba mu gicuku kugira ngo bakwepe bya bihano bya Amerika n'igitutu cya politike. Ubu bari gutekereza amayeri mashya, batekereza kohereza ayo mafaranga make bakayaha leta ya Mozambique kugira ngo Mozambique nayo iyashyikirize Kigali mu rwego rwo kujijisha. Ibirerekana gushidikanya n'isoni z'amahanga zishaka umutekano utangwa n'u Rwanda ariko bakanga kurushyigikira ku mugaragaro. Mu gihe u Rwanda ruzirikana niba ruzakomeza ubutumwa nyuma y'ukwezi kwa Gicurasi uyu mwaka, imbere muri Mozambique naho politike yatangiye gushyuha. Ku wa 18 Werurwe mu nteko ishinga amategeko i Maputo, ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ryitwa Podemos ryazamuye ijwi. Depite Zainaba Andala yasabye guverinoma yabo kwishora mu bikorwa byo kwiyubakira ingabo zabo bwite ngo zibe arizo zisimbura ingabo z'u Rwanda. Uyu mudepite yavuze ko niba leta ishyize imbaraga mu ngabo zabo,
ikazi ibikoresho bigezweho n'imibereho myiza, zifite ubushobozi bwo kurinda intara yabo. Ibitekerezo byumvikana neza mu matwi y'abakunda kwigenga kw'igihugu, ariko ukuri ko ku kibuga kugaragaza ko mbere y'uko u Rwanda ruhagera muri 2021 ingabo za Mozambique zananirwaga guhangana n'abaterabwoba bitari kubura ibikoresho gusa, ahubwo kubera ko imyitozo ihambaye, discipline n'ubwitange budasanzwe u Rwanda rwazanye. Inzu yawe iri gushya, ntubwira abazimya umuriro ngo basubireyo kuko ushaka kwigurira za kizimyamwoto, ukorana nabo mu gihe uyubaka buhoro buhoro. Nyamara mu gihe ayo magambo yose avugwa mu nteko, perezida mushya wa Mozambique Daniel Francisco Chapo yagaragaje gushyira mu gaciro, yishimiye cyane ibikorwa by'u Rwanda, yifuza ko bitahagarara. Perezida Chapo yavuze ko ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda nubwo bushobora kuba bufite iherezo mu mpapuro muri Gicurasi, bufite amahirwe menshi yo kongerwa. Yashimangiye ko byanze bikunze impande zombi zizakomeza ibiganiro, yifuza ko hatabaho icyuho cy'umutekano. Uyu muyobozi asobanukiwe neza ko intare z'u Rwanda ziramutse zivuyeyo huti nta rindi tsinda rikomeye risimbura umwanya wazo, byaba nko gufungurira amarembo wa mutwe w'iterabwoba ukongera kwica no gusahura. Ku rundi ruhande, n'umuvugizi w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Anouar El Anoni yemeje ko ibi byemezo bireba gusa ibihugu byombi, u Rwanda na Mozambique. Bivuze ko EU itategeka u Rwanda icyo rukora, ahubwo igomba gushyigikira umusanzu warwo kuko arirwo ruzi neza ibibera ku kibuga. Mu gusoza urugendo rusesengura ibibera muri Mozambique, icyo dukwiye kwibaza ni iki: ni kuki igihugu kigira uruhare rungana gutya mu kugarura amahoro ahandi kigomba kwibazwa no gushyirwaho igitutu? Ingabo z'u Rwanda zerekanye ubunyamwuga, ubutwari n'ikinyabupfura kurusha ingabo z'amahanga zitwara amamiliyaridi y'amadolari ntizigire icyo zigeraho. U Rwanda rwatanze umutekano ku giciro cyarwo bwite. Niba amahanga yifuza amahoro arambye muri Afurika, bagomba kureka imikino y'amagambo n'ibihano bishingiye ku nyungu zabo, bagashyigikira u Rwanda ku mugaragaro. Mu gihe baba batabikoze, icyemezo cy'u Rwanda cyo gucyura abana barwo ni ikimenyetso cy'ukwigenga n'agaciro. U Rwanda rwasubije umucyo muri Cabo Delgado, kandi amateka yaba y'uyu munsi cyangwa y'ejo hazaza azahora byibuka. Reka tugaruke kuri mwe mudukurikiye uyu munsi, nyuma yo kumva ya mayeri ya politike mpuzamahanga ndetse n'uburyarya bw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wifuza kunyuza inkunga muri Mozambique rwihishwa mu rwego rwo gukwepa igitutu cy'ibihano bidafite ishingiro Amerika yafatiye u Rwanda. Mwe mubona u Rwanda rukwiye gufata uwuhe mwanzuro? Ese ingabo z'u Rwanda zikwiye gukomeza kwitangira umutekano w'abandi nubwo zoswe igitutu n'amahanga ashyira inyungu zayo imbere, cyangwa igihe kirageze ngo intare z'u Rwanda zitahuke mu Rwanda rw'ababyaye, bityo amahanga yirebera ishyano ryagwa muri Cabo Delgado? Dusiye igitekerezo cyawe habugenewe hasi muri comment section down below, kuko ibitekerezo byanyu nibyo shingiro ry'ibiganiro byacu. Niba inkuru icukumbuye gukoze ku mutima cyangwa ikunguye ubumenyi, kandi ariko ibisangiza abandi banyarwanda n'inshuti z'u Rwanda kugira ngo ukuri kugere kure. Kandi ntibibagirwe gukanda subscribe cyangwa sabone niba utarabikora, kugira ngo ujye uwa mbere mu kubona inkuru n'isesengura ryimbitse nk'iri. Amahoro y'Imana abane namwe, turabakunda, tuzongere guhura mu nkuru itaha.